Ten Hag yari yubatse uyu mwaka w'imikino. Ni ikipe yabaye iya 8 muri sezo ishize. Igiye gutangira imikino ku mugabane w'Uburayi ya Europa League uyu mwaka. Ni izihe nte ukurikije uko Manchester United yiyubatse, ukurikije uko yatangiye shampiyona mu mikino 5 imaze gutsinda 3, imaze gutsindwa 2, imaze gutsindwa 2, imaze gutsinda 2, inganyije 1. No kuvuga ngo yatsinzwe 2, yatsinzwe na Brighton, itsindwa na Liverpool, inganya na Crystal Palace, itsinda Fulham na Southampton. So Clary, ni izihe mbaraga Manchester United yanye ku mikino ku mugabane w'Uburayi umwaka? Imbaraga za mbere mbona no kubereka ko no kwibuka ko ari equipe nkuru iraho itakagombye kubiri ngo icyo cy'ubwacyo yaba ari kuri Erik ten Hag, yaba ari bamwe mu bakinnyi cyane ko arimo n'abatinze ntutama nka Bruno, bakibuka ko aho bari atariho Manchester yahoze kiye kubibariza. Yes, cyo ubwacyo bagiye bagifite mu mutwe mu mitima yabo ni Manchester yakora igishoboka cyose kugira ngo atirisware Europa League. Simbona Manchester ivuze ngo FC 20 ratuyisitayeho, simbona Manchester ivuze ngo at least nugeze ku mukino wa nyuma. So ubwo rero kuri ku ikipe ya Manchester yego mu rugo kugeza kuri umunota, ubwo ndavuga muri Premier League hari ibyo babitarabarwa, ariko ne equipe bizi ko idahabwa amahirwe, ne equipe bizi yuko idahabwa amahirwe. Unarebye ibyatumye batagera naho abandi bageze, ndavuga kubona qualification ya Champions League nuko batari beza umwaka ushize imikino. Ubu tuvugana ubajije abafana nk'icumi ba Manchester ntibakubwira ko n'uyu mwaka bizabura. Nta kimenyetso tubona. C'est ça. None rero igishobora kuba cyakuvura cyangwa se cyakuraho icyuho kibimaze iminsi cyo kongera gusova izina nka Manchester, iyo kongera kuba Erik ten Hag umwaka wa mbere muri Manchester, kwifuza gukomezanya ni equipe kuko naho byageze baravuga bati no kugenda yagenda no kwitwara muri no mikino byaba byiza bagatwara Europa League. Ntabwo ari byaba byiza bategetse gutwara kino gikombe kuko Manchester United tugendeye kuvuga ngo undi hari inzira ebyiri zo kujya muri Champions League. Hari kwitwara neza ukaba mu makipe asabwa muri champion kinamo, cyangwa ukaba watwara Europa League ukabona qualification muri Champions League ikurikira. Manchester United n'umutoza Erik ten Hag niba badafite gahunda yo gutandukana. Ten Hag yatweretse ko ari mwiza mu knockout. Saison ya mbere akiyagera EFL Cup, igikombe cya mbere mu myaka 5 Manchester United yari maze idatwara igikombe. Saison ya kabiri mbi mu mateka ya Manchester United kuko n'amanota bagize na Moise tuvuga ngo yari the long one, ntabwo yigeze agira amanota nkayo bagize umwaka ushize. Yagize amanota meza kuruta ayo bagize umwaka ushize. Insinzwi na Sine wari ushinzwe kuzibara niba 14, umwaka ushize 14 batsinzwe 14. Batsinzwe imikino 14. Nubwo mbere byabaye mu mateka ya Manchester United gutsindwa izo ncuro zingana gute. Muri yo Manchester mbi yaciye mu nzira irimo Liverpool elimina ijya finale itsinda Man City muri FA Cup. Ari nabyo bintu byahaye Erik ten Hag amasezerano kuko yaza ko atatwe FA Cup yagize result imeze ngo ni iraho ngaho ihengamye idakwiriye ikipe nka Manchester United. Simpamya ko yagakwiriye kuba ari mu batoza wa Manchester United kuri ubu ngubu. Manchester United igiye muri Europa League, nibyira abanza gukina nka League, abanza ikine nka League, ariko Ligue bari kumwe nayo, amakipe bari kumwe nayo, ubushobozi bafite, experience ya Bruno Fernandes, ba Dreit babaye muri vestiaire za muri Juventus, Ajax ndetse na za Bayern, kongera n'abandi bakibatandukanye bafite ubwo bushobozi no kuba ari equipe ikina muri Ligue nziza ku isi. Yakwiriye kubikoresha ikarenga ino Ligue, navuga ko ari nayo ikomeye kuruta knockout kuko knockout harimo kuvuga ngo umukino umwe hanze, umukino umwe mu rugo, ikitwara neza muri Europa League igashaka sport ya Champions League bitayisabye kuvuga ngo riketegereze muri champion. Iyibonye muri championnat sava byaba ari byiza, yaba ari amahire, yaba ari result nziza, ariko tugendeye ku mikino 5 niba umaze gutuma amanota 8 si kimwe cyakora cy'amanota ameze gukorera, ifite amanota 7 ku manota 15 zenga amanota 8 yaragiye. Nujya kureba izindi kipe ziri imbere, turebye Aston Villa ku nirimo irakina, tukareba Newcastle reba Chelsea buryo irimo irakina ubushize ntiyari muri top 4, wareba uko Manchester City na Arsenal na Liverpool zirimo zirakina, Manchester United ku mwanya wa 4
umuntu yashyiraho question mark memo n'abafana bayo hari abantu benshi bihebye ko itagaruka muri top 4 uno mwaka ugendeye ku buryo itangiye champion. Manchester United Europa League birashoboka waba urimo wese harimo knockout ku bushobozi bwa Tenhaga twabonye bwo gutsinda City nta muntu bitekereza kuri finale ya Europa League I mean ya FA Cup wera imenye Liverpool yari ikomeye irabashije kwitwara neza muri championnat n'ibiki byose yari no muri forme zayo. Manchester United ije muri Europa League yari kure kubiviza kuyitwara kuruta ibindi byose. Hari ikindi kintu twavuga ngo United ushobora kuzasagarirwa na FC Barcelona imanutse Arsenal imanutse muri Europa League Bayern izamanuka Manchester Tenhaga byumva uri muri iyo rushanwa rero ufite umuntu ukazuriyo haje Juventus izakatanga ijanga ngo umuje kukirwanira nta Atletico Madrid izakatangije kukirwanira nawe Sevilla ntayihari hanyire Europa baheruka ni Sevilla yabakuyemo rero Tenhaga mu cyubahiro tukugomba n'abakinnyi waguze nawe warusanganywe mutangire uyu munsi mwerekana kwirushanwa muri Merita mukwiye kuritwara kandi avec manière ntago ari kugitwaza igende ahirika ikipe gusa ariko nanone icyo kintu ushobora kukivuga kuko Manchester icyo kintu ushobora reka maze nkubwire turebe imbaraga Manchester reka ngure mpamvu kubwiye sibyo uburyo Tenhaga yabanye n'ababosi bashyashye umwaka w'imikino n'ababosi bamwitse ko mushyigikiye ku gitekerezo cyose yari afite bamwongera rutayizamu bamwongera abadefanseri yewe bamwongera na mediane bongera imbaraga ogarite buri departement yose kwa Manchester yongera imbaraga no kuri staff yiwe cyangwa se coaching staff nawe yongera imbaraga kurega Tenhaga na Siri uburyo bwose babigoragoza ukuza bati muri Europa League hari ikipe tubona ikwiye kuza kwaka iki gikombe Manchester United ku rupapuro kazafate ku rupapuro ihero bati ingizazi ihange na Manchester igitware ni imbaraga nye za Manchester zazigiye kugaragarira kuko mu bigaragara Manchester irimo kurwana byo byose ubona ko ne equipe ikeneye kuzamura morale ya groupe ne equipe ikeneye kubaka ibintu byayo mu buryo umukino wayo ureba ubona ko Manchester bigize ku nota 15 ko bitarabona igitego ari ikibazo cy'igihe atari ukuvuga ngo ushobora kuza kukigwaho sinzi mo kubona kurimo gukina muri champion ku championnat igimo gukina match nka Crystal Palace yaga igitego kirava he kandi ubwo bikarangira nta hantu kivuye bikanga ukora Southampton bari kubisa ariko bakavuga urabona bayitsinze bitatu ariko twabonye onana ko yakoze save ariko nta kindi kintu twabonye mu mukino wa Manchester kidasanzwe ugasanga Tenhaga ugize amahirwe yo kubiryo rushanwa ariwe muntu bigaragara ko ari bigendanye na bije yari bigendanye n'abakinnyi bakomeye ari bigendanye everything buri kipe yose yabikeneye kugira ngo twacyo gigombe urimo gukinira ni urabirusha abandi aho ngaho rero ni nawe ugiye kujya kwitara negereza ko n'imikino Europa League nyinshi tuzakora hangana ni mateleviziyo zekana myinshi abantu bazibona kuri United bazayishyira iturusha ibishoboka byose kuko ni equipe yaba itari muri Europa League umwaka w'imikino ntabwo bitandukanye na conference Europa League ifite agasura kubera Manchester United none zashaka kuviramo muri ibi ngibi bya League Phase igomba kwikamata ikajya finale gatwara kino gikombe Tenhaga nge mbona ko arandi mahirwe abonye ashobora gukoresha rino rushanwa nko kubwira ababosi ngo mutuze nko kubwira abakinnyi mutuza nga mwanya gukina uzahaboneka ino groupe twabona ko inayitangiye kugenda iba nini hari abakinnyi ubona ko bakeneye iminota runaka batayibona muri Premier League Anthony ko twabonye muri Carabao Cup ashobora kuza akabagura yabona icyo gitego kimwe ukamuza muri imikino akaba yagerageza akozamura iki cyo gukina no kwizamura ikizere irushanwa ndabona ko uhereza umwanya abakinnyi wa Manchester United ku buryo bukwiye iki no kwizamuramo ikizere cya groupe Nereke Tenhaga akaba yabwira indi akaba yatanga indi message itandukanye nuko umuntu muri iyi minsi kuko nada twara kino gikombe cya Europa League muri championnat Samia bigarutse baberekanye uburyo bigoye kandi naye Tenhaga yashyize muri position ko tubona ko bigoye undi yabari umutozo watangiye n'abakinnyi bakubita Fulham badukonveka bakurikiza Brighton bavuga kubita Liverpool ikaza ntihave twakabaye tuvuga ngo ne okay Europa League nashaka nabe concentre cyane kuko tubona ko championnat ari serie yayibariye uri kumva hako tubona ko muri championnat arahara ariko nejo bundi nihaza n'ikipe nihaza naho uruvuzi ntitwizeye kazayitsinda nihaza Tottenham ntitubyize najya kwa Chelsea ntazavayo agomba gufokasinga kuri rushanwa ari serie cyane akajya kubita amakipe with style rega nkeka ko yaba ari Tenhaga
umuyobozi uyoboye zino ngabo za Manchester gutwara Europa League Samiri yabikomojeho mu kanya gato biraguha igitinyiro biraguha qualification igikombe cy'Uburayi wongeye mu kabati ubwabwo nabyo kuba icyo gikombe kije agatwaye EFL Cup agatwara FA Cup akanatwara Europa League agasohoka muri Manchester ntiyaba ari ibigwise igikombe cyo ku mugabane Burayi azajya tuvuga Ferguson tugakurikizaho Ten Hag Mourinho ntibamwibuka harya Mourinho ni 2016 ni 16 nibyo icyo baheruka cyo ku mugabane Burayi akibaha abaha Europa League ariko nanone Sami buriya ni irushanwa wa predictinga Europa League ukavuga uti wari predicting ukaritwara ukavuga ati kuri Manchester United ni irushanwa ngiye kujyamo muri Manchester ese Mourinho ntiyabikoze muri yakoze ibare arayipanga sawa aragitwara Mourinho yakubise imibare abona muri Premier League ariko nanone bisaba kwisacrifice muri Premier League oye none zo nazisacrifice muri yarimo arakoramo iki icyambere afite swadi ihagije none se ko twose twabibonaga umwaka ushize ko byanze uko Manchester United yakinaga shampiyona nta muntu ari butekereze kiri bukure muri Liverpool muri Europe muri FA Cup twese yagiye Wembley tuvuga tuti muherekeze ijye Wembley nta kibazo amahirwe masa ntabwo biri bukunde Manchester City ntabwo yayibabarira tuvuga ati Manchester City yavuyemo muri Champions League irababarira Man United yikubita izuba rifa bakobima ino batsinda ibitego byiza by'umutsi Manchester United ifite umutoza twabonye ko ari strong cyane kuri imikino yo gukuranwamo mu muntu uzi kubara match akaba yayibara akayicyura Manchester inzira yo kugaruka muri Champions League muri Europa League yabiharuye kuruta ukuntu babitekereza muri champion kuko gutangiye champion umunane ntagiye reba uko amakipe akurikirana urebe Aston Villa elite biriho urebe Chelsea elite biriho Arsenal na City zo zisanzwe ziri kuri level yayo reba Liverpool biryo imeze ni ikipe ishobora kwiperimeter ibyo nibatsindwa na Nottingham igahita ikomera mu mutwe ikajya gutsindira San Siro kagarukaje half time bikaba bihagije ko iba yamaze kubwira ikipe yitwa Bournemouth udatekereza intsinzi match ikurikira ubwo nayo nuko nyine Liverpool gutsindwa na byaba iby'umupira ariko ugiye kureba ugiye gupanga ibintu byayiri ku murongo ariko Manchester United ni ikipe ishobora gukina nyuma bizi neza ko za Liverpool zatsinze zande zose zatsinze ikiperimeta kujya gukina Selhurst Park ikipe itarabona amanota 3 kuva shampiyona yatangira ukiperimeta kujya kunganyirizayo ugatavuga ngo umunyezamu yitwaye neza gute kwa Arsenal na City Arsenal ntiyakiriye mu izamu iminota 45 ariko byarangiye still City ishatse ayicisha umupira kinjiramo ikipe ikomeye uko byayenda kose uko wafunga kose uri ikipe abafite intego igitego barakibona Manchester United amanota ya Selhurst Park yagomba gushaka uburyo yakora byose ikabona amanota kugiye kureba Dean Henderson turamushima ko ari umunyezamu witwaye neza kuko nyine yakoze save Manchester United yarayirushaga mu kibuga no gukereye uburyo ariko n'ubu ngubu Manchester United muri statistic niyo kipe imaze kure mu buryo bwinshi bw'igitego kuruta andi makipe yose ari muri shampiyona y'Ubwongereza ariko still final touch ikikugira ikipe ikomeye nuko urema uburyo kandi ukanabutsinda niyo warema bwinshi ariko by'uruka ubona result ijya rero kuri Manchester United kuri Ten Hag wayo niyinjiye muri Europa League atagiye guparticipa gusa yinjira puruganye barasabwa Samiri cyangwa se Samiri Nasiri Samiri barasabwa abakinnyi ba Ten Hag kugira inyota ni simbona Manchester ifite inyota simbona nyine bameze nk'abantu bashonje bibuke badge bambaye batsinda 7 ngo no muri Europa League ni iki n'icyo wabona atitaye kuba bibuke umwanya bagize wa 8 umwaka ushize atitaye kuba uyu mukino kuri uyu munsi adahari Victor Lindelof Tari Marashia Ruksho Renioro n'abandi ariko ngiye mbona squad afite yayitwara Europa League ni ikintu kwa United bayitwara ariko Europa League itwarwa na Atalanta ngewe Atalanta ariko iba yaretse ibindi byose Rese United urimo kuzagutwara na Premier League United si ngombwa ngo ibireke kandi Atalanta buriya Premier League itahirukanye na Serie A hari ikintu kimwe mbona ni Premier League njye hari ikintu kimwe mbona kuri Manchester United ushobora kuvuga ngo ngiye gufata ngo nshake top mu Bwongereza ngo nshake na Europa League ibyo bintu biri ngiye kubigira priority ugasanga hamwe twarabibonye ko iyo wirukanse ku bintu bibiri byose bishobora kurangira utabibonye umwaka ushize byabaye ku ikipe yitwa Arsenal abantu bose barabibona
Arsenal yageze muri kimwe cya kane nyuma yo gukuramo Porto, abantu babibona ko gukuramo Bayern Dominique yakunze twinshi yakunze twinshi yabaye wa mugane wa Clarisse ko mwavuga ngo mupenda tuwiri ngo ibiki n'iki kamwe ka rwose abantu barabibonaga ko match isigaranye 10 nyuma yo gukuramo Bayern Dominique, baravugaga bati zirashoka ko izi match zose yazitsinda igatwara Premier League, ariko iboninganyije bibiri na Bayern Dominique mu rugo, iravuga ati birashoka ko Bayern Dominique twayikuramo. Match ya Aston Villa mu rugo iraregeza, yakunze tubiri, yananiwe gufata umwanzo w'ikikurikiza bibiri ku busa. Iyo match niyo match baherukana gutsindwa kuva uyu mwaka 2024 waba ituma badatwara igikombe cya Premier League. Izindi match 9 zose zikurikiyeho barazitsinze nta nimwe batakaje, batsindirwa match yo mu rugo batakajeho na Aston Villa ibitego biri ku busa. Rero nkavuga nti se kuri iyi Manchester United ihuzagurika idahozaho, ifite squad ndabyemera, ifite ubushobozi bwo gukina Europa League ikayishyiramo imbaraga igahangana na Premier League, cyangwa se ivuga iti twebwe Manchester United uyu mwaka izahangana na Premier League. Oya ntabwo ari Premier, ndavuga kujya mu makipe ane. Reka turwane no gushaka amanota 66 tujye muri Champions League. Ari wowe urebera ku ruhande, icyoroshye ni ikiye kubona umwanya wa kare no gutwara Europa League. Igikomeye ni Europa League kubera ko ni knockout stage ushobora kujya tubanze twemeranye ikintu kimwe. Reka nguru Arsenal na Man City ukare ebyiri ibimenyetso zimaze iminsi zitwereka ziri mu makipe uko bigenda kose azahanganira azajya muri top. Reka dufate icyo azaba murenye. Hari Aston Villa iri mu mwaka ushize n'ubungu biriseye bikumva n'uburyo itangiye irigaragaza nk'ikipe ishaka gukomereza sibyo. Hari Chelsea yabyutse uko Chelsea kubise match 3 itsinze bibitego 9 nta gitego na kimwe yinjijwe, ikoze clean sheet 3 zikurikiranye. Liverpool mu mikino 5 ya Premier League itsinze 4 yinjizwa igitego kimwe. Iyo niyo Liverpool ikoze clean sheet 4. Ose amakipe 7 ya 5 turi kwitegereza gutya, ayo makipe 5 yose honestly speaking ari hejuru mu bushobozi izi saha no mu bushake mu byo zikina muri champion, ari hejuru ya Manchester United, ari hejuru yayo. Urebye uburyo amakipe akina ukareba uburyo ubushake ndetse n'ubushobozi bw'abakinnyi n'uburyo ugiye kureba line up zabo zisaha bakubyushye mu gitondo bativuga line up ya Arsenal wayivuga, ya Man City wayivuga, Liverpool nuko memu nizi za Chelsea na zande zamaze gucayo, umutoza amaze gukira ku murongo. Kwa nuza kwa Ten Hag line up ya mbere nta mukino umwe wavunitse, Bruno Fernandes kuri attack akavuga ati ngiye kwakira Manchester Liverpool, turabona n'iki bitandugaho mugane w'abagande ugahita utereka rutayizamu kuri attack ukaribwa bitatu. Bagahita bavuga ati Kazemira yakinye nk'umuntu umupira wasezeye nagire ave mu nkiki ataratama amababa, match zikurikira ebyiri ugahita umwicaza. Uwo ni wowe kigoreka ko wowe urimo urumva amabwire kuko nta kintu kimwe uzakora ngo gishimwe n'abandi. Reka ngo Arsenal ubuyobozi bwayo buza kumvira itangazamakuru n'abafana, Arteta yaragiye kuko Arteta bamwongera amasezerano igihe Arsenal yari imeze nabi iri gukubitwa n'umuhisi n'umugenzi, bamwongera amasezerano bati turi inyuma yawe turakwizeye. Na Ten Hag rero nk'umutoza yakwiriye kwizera mu byo atoza. Niba wowe wahisemo kuri match capital nk'iya Liverpool ko Kazemira abanza mu kibuga akaba yagira match mbi, wikumvira abantu ngo bavuze ngo ngakwiriye kuva mu mupira wiperimete kujya kwa Crystal Palace washyizemo abantu bakina ibintu bimwe babiri, Kobe Maino na Eriksen n'abantu babiri barimo umwe utarimo umukaseri baeze barakoga hagati mu kibuga, birangira ikipe yawe itangiye kujya ku murongo ijya kuzana abakinnyi mu myanya yabo, iminota yamaze kugenda bamaze kujya muri mu cyizere cyabo bakudefande abiru yatakaze ubimaze guta amanota menshi kuruta yimaze kubona. Urebye n'ukuntu biri gukomeza bakurikizaho Tottenham uri kureba hariya barakurikizaho Tottenham yamaze kubona incundura Dominic Solanke. Turebye ukuntu bakiriye Fulham bagakina na Italia kagiye ku murongo ba Nelson n'abandi batarageramo bagakina nabo bakayitsinda igitego cya Zirkize nacyo cya Mana mfashe gusimbuza aba defenseri. Iyi Manchester United ukuntu itangiye wenda champion irahinduka nibyo
ushobora kugira refreshment ukabona ko wabaye ikintu kidasanzwe ikipe ikagira forume. Ariko iyi Manchester United ukuntu itangiye, niba uri ikipe nini ukaba utarasabisa kuba watsinda imikino 3 byibura yikurikiranye, buriya Chelsea icyizere abantu bose bari kuyigira ni kimwe. Chelsea nyuma yo gutakaza amanota ya Crystal Palace itsinze imikino 3 yikurikiranya itaninjizwa mu buryo buri konvenka. Ariko kwa United nibyo watsinda Southampton 3 ugatsinda Barnsley 7 ariko Crystal Palace ikaguhagarika nkuko abantu bose babitekeza kuri buguhagarika. Icyo gihe rero kipe kumbwira ngo izaza muri top 4 tureba nandi makipe yiri imbere ukuntu ameze, hasigaye imikino 33 kugira ngo champion irangire. Muri Europa League ni imikino ingahe isabwa? Ni imikino itegeze no muri 17 usabwa, kandi harimo amakipe menshi urusha urwego, kuko azakina n'amakipe yo muri za Kazakhstan, azakina n'amakipe yo muri za Autriche zande arusha urwego. Ari nandi makipe arimo akomeye, hari za Roma, izo kipe zi Roma itaratsinda n'umukino. Roma zo za Roma na za Fenerbahce na za FC Porto, za Galatasaray, za Fenerbahce na za FC Porto zizazamo wamaze kubaseriye kurutaho, kuko zizazamo muri za kimwe cya 4 kimwe cy'umunane kimwe cya 2. Uvuga ngo ndabanzi wanyu muri Portugal ndaparika bisi, uraza oti uko byagenda kose, urakirya nk'ishanyarazi, igitego kirakujyamo uko byagenda kose. Manchester United Europa League yigize Serie A itwara kandi yabona sport ya Champions, kandi no muri champion na Serie nta wibwiye ngo niregeze nk'igikubitwa. Irushanwa rimwe rigufasha kwitegura irindi mu buryo bwiza, kandi uzikagenda ubona resultat nzima. Niba tinya Igarite kumushyiramo kuri match ya Crystal Palace, namushyiremo kuri match ya FC 20 urwego sirumu, namushyiremo kuri match ya FC 20 akine turebe. Ariko ari ikintu kigetene agaragara na docanga, ubundi batubwira ko umukinnyi wagiye kuri bande touche aba afite aba fit 100% kuba yajya mu mukino. Igarite match ya mbere ya Southampton umushyizemo akina iminota mike, match ya Barnsley umushyize mu kibuga arakina. Ni gute utamutangiza kuri Crystal Palace umuntu umaze igihe kinini akina muri championnat ni international wa Irigwe ni kimwe mu bihugu 20 bya mbere ku isi mu mupira w'amaguru, nimwe mu makipe 20 meza y'amakipe y'ibihugu ya mbere ku isi. Arakina muri iyo kipe, avuye muri Paris Saint-Germain, championnat nziza muri eshanu ku mugabane w'Uburayi. Yabanje muri Portugal, champion imwe mu nziza ziremo abakinnyi tuzi n'abakinnyi benshi bavuye muri Portugal bakaza bagatwara. Bruno Fernandes kapitene yaje muri Manchester avuye muri Sporting Club de Portugal ita afatira boosting ikize cya Manchester United atsinda umunsi ku munsi. Igarite wakinnye iminota mike kuri Southampton agakina kuri Barnsley, aburi kinga atangire kuri match ya Crystal Palace. Uyu mugoroba baravuga ko aza kubabanza mu izamu tunajyana na Clarissa niyo match ni Andre Onana Mazirawi iburyo, ibumoso Diego Dalot, Mathieu de Ligt na Harry Maguire nibo bashobora kuza kubanzamo. Casemiro na Manuel Ugarte, Alejandro Garnacho uruhande rumwe, urundi Marcus Rashford, bakatakisha Rasmus Hojlund agakina inyuma ye Bruno Fernandes. Iyo yaba ari squad nziza kuri Manchester United kuri mugoroba bakira FC 20. Nabonye umutoza wabavuga ati turafatwa nka underdog, atariko dufite ibyo dushobora kuza kwerekana ku kibuga OT. Kwitsinda nuko bavuga no Brighton no kuyipanza akazi ngo turi underdog, ariko no akenshi nabo bababizi ibitangazamakuru byanditse by'umwihariko ne equipe ifite ihure na Erik ten Hag, baratekereza ko ari cyo kinini bakora kugira amwereke yuko ikipe irahari, nawe yitangarije byinshi uburyo ikurikira n'ibindi bigiye bitandukanye. Gusa ibyo nyine n'umutoza ugomba kwivuga imyato, kuko ntago waza gutyo ngo uze open ugaragaza ubwoba n'ibindi byose. Iyi si ikipe yo kureberaho urugero rwa Manchester. Niyo mpamvu ikibazo warumbajije ngo iyi ni iki, niyo bashyiramo U23 U20 cyane hagatize gutsinda ajejwe mugabo ni ngombwa rero kumwira ngo aratangira. Ni ikipe nziza kuko ni ikipe nziza ko n'ubundi n'umuzamu wa mbere ni babandi muri axe central, impinduka wenda zimwe na zimwe zabayeho. Ibitego bitumye Rasmus Hojlund gusa inyuma afite abasore ashaka kumufasha kumugezaho iyo mipira. Marcus yego mikino ibere heruka ari kuntari bimeze, ariko nawe n'umusore mu by'ukona ko bitangiye kuza icyizere kiri kuza. Garnacho ni imatch nk'izi zina boosting by the way icyizere ku bakinyi babuze icyizere muri ya mikino bavuga ikomeye Premier League. Mukanya gato ne watubwiye uti Premier League itandukanye n'abataliyani na za Serie A.
so match nk'iyi niba utekereza kuba ushaka kuzamura ibitego byawe kuzamura icyizere cyawe nk'umukinnyi match nk'ingi uyihawe uri nka Garnacho uri Rasmus ubu ukeneye iyi match kwe. Okay, iyo rero ni Manchester United mu kanya gateza kuba yakira ikipe ya FC20 mukino mukurikirana hano ndetse na Barcelona na Arsenal zose muraza kugenda muzikurikirana hano Fuad ndetse na Deus bazibagezaho niba rero